Mpendwa katika Bwana, nitaka nijue kwamba unatambua thamani ya Yesu, namna Yesu anavyokupenda, namna Yesu anavyokushughulikia. Ndiyo, ni kweli uko bize, ni kweli una shughuli zako. Hivi Yesu angekuwa naye na shughuli zako asikushughulikie, ungekuwa hivyo ulivyo? Hivi ni wangapi unawajua hapo hospitalini muda huu? Wameumwa, miguu inauma, siku nzima inauma, hawana amani. Hivi ni wangapi unawajua wanahitaji huyu Yesu, wanamhitaji hata mtu atokee amhubirie tu, wako kwenye mateso makali? Ni wangapi ndoa zao haziko sawa? Ni wangapi biashara yao hawauzi, ila wewe Mungu kakupenda, kakupendelea, uko sawa, biashara zinaenda, ndoa yako iko vizuri, hutaki kumwabudu? Ndugu yangu, badilika.